Yuk, mainan peta umpet sama Ana yuk. Nanti teman-teman tutup mata ya. Ana hitung 1 sampai 3. Yuk, mulai yuk. 1, 2, 3. Yuk, temuin aku yuk. Buka matanya yuk. Aku tunggu 30 detik ya. Hore, pintar sekali teman-temanku. Wih. Yuk, kita coba sekali lagi ya. Tutup matanya. 1, 2, 3. Hore, benar lagi. Wah, pintar sekali teman-temanku emang. Udah dulu ya teman-teman yang main sama Nana. Teman-teman seru banget deh. Besok kita main lagi ya. Dadah. Turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all